nono itehe chulniye shi akyuye kuchou tsage eno timi kho kili ve tsingyu ka ani ki rangu hiye alho mlolono irekyu tsage baye no kimya ani eno pulhapuju opu ani hiye pa u ki kimye yes inu noye irili mthai ikemu niye ogli kumtsu iti ani nono ikakelo itukelo kumtsu iti ani nona mlakyu kumtsu itulu ani nongu kutu sakutola kihipepa ani noye ijilholono pulhosike igolono noye kholu itulu ena ngolu ange noye itiku komike akolo azgom pilono ineno itike abothulono inenong kishelwe atala kije hi ranguno kutope pa atsa ankeno kumtsu iu kakula yepepani akumzake pu ena akichikike pushi no hoge ni mthake mino akukumsu tsipimichini niye akumtsa akuvu ena kikimiel hoge kirangu no ye inuke ena inenong papuke nongu ayeglo papu no nong tsikyu time akivyunga alau ine nong tnari aho kivijeli ena vyoto kulu kumsa gojeli kumtsu kungu no irechini nong rengu no kini kulu kogope pa ani ki rangu niye pulhapuju nong kimyeke niye akivipu kumla kile mu shitave monani nong no kukyu momu kumsul gyung no shishe alau mlatnani niye amlo hujumi kupun khoi ani beri khautoi nongu hekutse ena iu lono nong khape lunani tsalalaki ina nong nethilona anhezakumtsu isvetnani niye nong papu ena inu jisu kimyeke toi nong kimyechini Yesu Kristo kiti vecho nong sasu kula shiluge ino resu chileve mono nong kum tsuranguno bepe tsivege noye inu shinshi anima niye nong khe ani kimye kini lo